Okay, umbuto wami, umbuto ngizowubuta ngicela ngiwuphendule futhi. Ngizobuta ngithi iphendule futhi. So, the first question is, uNkulunkulu ubless abantu labanjani? uNkulunkulu ubusisa abantu labanjani? So, nasesikhuluma ngaNkulunkulu, kude umuntu lo ngabelieve uNkulunkulu yabo. Nethi sesimane sesiyalwa silwisana ngezinto letingekho, but wonke umuntu uyadi ukuthi yonke into le la emhlabeni nalomhlaba awuzange wavele wabakhona. There must be something higher than this leyende konke lo. So sibuyele kule question, uNkulunkulu ubusisa labanjani? uNkulunkulu ubusisa abantu laba grateful. uNkulunkulu ubusisa abantu lababongako. Because bantu labanengi sebathathe uNkulunkulu bampersonalize, yabo, bamenda umuntu lo somewhere ukuthi okay, when I'm praying to God I must beg, kumele ngimncenge ngithi uNkulunkulu please ngiyacela ngicela ukuthi ngibe nalokho, ngicela ukuthi ngibe nalokho. That it doesn't mean anything. Ngicela ngicela inini, it doesn't matter. It doesn't matter. What does matter ukuthi are you grateful na? Uyabonga na? Are you appreciative na? We understand, because unengi lokukhona empilweni yakho le kumele ngabe uvuke namhla ekseni wakubonga, manje kutholakala ukuthi awukabongi nakunye. Uvele wavuka wangena tuke hustle yakho, waenda lo enda kona, wabuka lo ude kona, waba back to worried. Le worry lebuna itolo ucithe wavuka nayo today, yabo. So konke lokho wrong. Into lebekufuna ngabe uyayena ukuthi na uvuka ekseni and understand ukuthi okay, i-past konke lokwentekile ngelokwentekile ngifunzile ukuthi today is a new day. So what? Ngiyabonga, I am grateful ukuthi ngiyaphila, ngivukile. I am grateful ukuthi I'm alive, I'm awake, ngivukile. Singaze sicompare ukuthi kunalaba ngakavuki, no, singaze sifike lapha. I am grateful ukuthi ngiyabonga, ngivukile, ngiyaphila. I am grateful, ngiyabonga. So gratitude, kubonga, give thanks to God, give thanks to the universe. That's the prayer le enough iphelela lapha icala lapho ngiyabonga. Yini le ngakubonga njengoba ngihleli la, ngithi ngisonzele la kini, ngibonga le face yami ukuthi ngine face lephelele. This is a face. Nabathi kunebuso, buso ngilobu kuphelela kushodini ukuthi ngiyabonga ukuthi nginemehlo nawo ayi2 ayabona njengoba singibona, ngiyabona. Nempumulo, the nose, I am very grateful. Cabanga nje nempumulo, I can smell, iyasebenza iphelele. Wena nginemlomo, nango umlomo wami uyakhuluma, ngine voice. Sengibonge ngake izinto nje nalokuthi ngiyamuva. Ngibonga i-movement, ngibonga tandla ukuthi ngiyakhona ukuthi ngitithi ngitiende. So grateful nje uyathi ukuthi kunebantu laba ngamane ukuthi banginikede amabhiliyoni nemamiliyoni ukuthi umuntu abe nale healthiness le nginayo le. Lebantu imali yonke mara they are willing to trade le mali yonke ukuthi babe healthy like me. So ngibani lo blessed? Ngibani lo rich? Ngimi, I am rich, I am grateful, I am strong, I am fearless, I am powerful, I am everything. Everything ngihlala ngi-operator la kule level gratitude. And then now grateful ikwentekani uNkulunkulu ukunika more into lotoba grateful ngato, and then emehlo akho nengqondo yakho inothisa le tinto leti right, le tinto leti tokwenda ube grateful because tifuna kubonga, tifuna gratitude, kusho igratitude, yabo. Domunye umuntu nakavuka uvuka ugcwele i-negativity, ufuna kukathi into leti ngendeki kahle empilweni yakhe, ufocusa kude ukuthi habuka nalokho, yabo. I-universe vele imkhomba tonke izinto letingayendi kahle, nale ngqondo konke izinto letingayendi kahle ukuze ukuthi
kuphenduleke le belief ethemba ukuthi vele into ihambe kahle. So buka into ngalenye indlela, watshintsha le ndlela ubuka ngayo into shembusi yami. Nasivukeni ekuseni asibongeni, yabona, bonga lokuncane asikuncane ngoba wena utshela ukuthi kuncane. It's big man, cool. Bonga ubonga na 10 rand, bonga ubonga na 1 rand, bonga ubonga na 100 rand. I'm grateful that I heard you right now. Bless me. Gratitude madoda, gratitude. uNkulunkulu ubless abantu labane gratitude. uNkulunkulu ubless abantu labafocus kwezinto ezihamba kahle. Bonga